U Istanbulu, ali i u turskoj tradicija je da mačke ulaze u džamiju, posebno već kad je zima, one slobodno ulaze i slobodno se kreću. To je već ovdje od osmanskog vremena, od vremena Osmanskog carstva. Tako da evo jedna zanimljivost što kod nas se ne može vidjeti u Bosni. Ovdje je svakodnevnica i ne samo evo u Aja Sofiji gdje smo sada, već i u svim džamijama, kako u Istanbulu, tako i u Turskoj. Ova mačka koju sad vidimo izuzetno liči na gli mačku koja je već deceniju bila ovdje u Aja Sofiji, ali nedavno je nažalost preselila, tako da imamo sad jedan vid zamjeni za tu mačku. Ova tradicija je i starija od tradicije koja je bila u Osmanskom carstvu, ide još do vremena poslanika, alejhi selam. Znamo da je poslanik rekao da su mačke čiste i da su one u stvari oko nas. Isto tako njegov prijatelj, njegov ashab Ebu Hureyre je dobio nadimak po tome što je bio pažljiv prema mačkama, što je brinuo o njima i tako su je nazvali Hureyre, što u stvari znači mačići. Evo nalazimo se ispred Topkapi palače i unutra imamo određene ukrase koji su u stvari kućice za ptice. Ova tradicija ide još od ranog Osmanskog carstva kada su sultani odlučili da u stvari ugrade te kućice kao ukras, ali i kao nešto funkcionalno što je služilo kao skrovište za ptice. Upravo su osmanski sultani ti koji su pokrenuli i osnovali fond za hranjenje ptica koji i danas postoji i u koji se i danas uplaćuje novac. Nisu samo mačke te o kojima se vodi briga u Istanbulu, već i psi. Ovaj tu trenutno spava, tako da ga nećemo dirati, ali svakako i prema njima se pokazuje određena briga, ali mačke su kraljevi u Istanbulu. Ako plovite Bosforom, obavezno ponesite kapu, izuzetno je vjetrovito, ali također kupite simit za liru 2 i da hranite ptice sevapije. Ovdje baš na uglu harema od ove džamije možemo vidjeti kućicu za ptice u obliku džamije. Neko bi rekao da je to u stvari ukras, ali nije, i taj ukras i služi svojoj svrsi, u stvari je kućica za ptice.
nalazim se u Uskudaru i ovdje se nalazi klinika za životinje Istanbula, za mačke i pse koji se na ulici uglavnom, ali i za sve ostale životinje. Ta je klinika finansirana od strane poreskih obveznika, to je države, i imaju čak i hitnu intervenciju, dakle možete pozvati hitno ako vidite bolesnu životinju na ulici i ta hitna će izaći na mjesto i izvršiti intervenciju. Narednoj sedmici, u narednim sedmicama i mjesecima očekujte još dosta zanimljivog sadržaja iz Istanbula. Evo, podijelite ovaj video i pretplatite se na kanal.